Йоу-йоу-йоу, привітання моє добре, привітання шановне. Йоу-йоу-йоу, привітання моє добре. Ну що, сьогодні у нас по плану погуляти трошки у танки, потім я ще запущу стрим по ІТС. Але зараз трошки підгорим. Не так давно перед майовкою у нас почався новий, як это казать, новий режим у нашій гульні. Як бачите, тут я сам пройшов вже один етап, поки мені зосталося трошки з усім, що сьогодні виконаємо. Я щиро кажу, що це не моє. Гэты режим з'являецца поўнай дупаю ці сракаю, тому што нават у мінулым годзе ён быў такі самы, калі не памыляюся, там трошкі механіка была іншая, але цалкам нічога не змянілася. Мне вельмі падабаецца Star Trek, але сам рэжым поўнае гаўно. Ну, калі што, калі каму цікава. Вельмі спадзяюся, што сёння да нас далучацца людзі. Так, вельмі спадзяюся, што агулам сёння танкі ў нас адымуць не так многа часу. Бо зноў жа апошнім часам неяк парыць рака ад усяго гэтага. Вось. Чаму гэты рэжым мне не падабаецца? Таму што ён нейкі сапраўды бязглузды, бо ўсё, што табе трэба рабіць, гэта экшон. Ездзіш, толкаешься, ужываеш нейкія мабілкі, ачыўкі ды гэтак далей, а насамрэч нічога такога добрага ці асэнсаванага не ведаю. То бок, калі мы кажам пра гульню цалкам, то гэтая гульня мае ў сабе дасягненні, так? Дасягненні, якія ты зарабляеш. А тут що ты асоўваешся па гэтым краі і што? Ну, я нават не ведаю, што тут цікавага рабіць. Штовхацца ўзад уперад, страляць па ўсіх падрад. Ну, такое. Антиметр. Таму сёння зноў мы пад музычку. Спадзяюся, якая вам таксама спадабаецца. Трошкі пагуляем. Мажліва, будуць заданы нейкія пытанні, бо апошнія навіны я чытаў даўно. І не сказаць, што яны нейкія там добрыя, гэтыя навіны. Эх. Ну, переворачивайся, давай. Добре. Аккурат, слухайте.
Што яшчэ раздражняе тут, гэта тое, што часам ёсць такія штодзённыя задачы, так, вы ж ведаеце, што не атрымалася. І гэтая штодзённая задача датычыцца, ну, нейкай такой бязглуздзіцы, тыпу назбіраць ці учора было настраляць было па гэтых не ведаю, танках, так. Не атрымалася. Настраляць па гэтых танках, калі не памыляюся, 130 разоў. Ну такое, ведаеце сабе, было вельмі нецікава яго выконваць. Вось, але таму што мне падабаецца Star Trek, з-за гэтага я і гуляю, каб атрымаць гэтых персанажаў сабе ў абойму. І ну, падай. Паскуда. Збіў. Падай. Падлер, тебе веры. Что ты не падаешь? Не. Трошки прикалує. Амаль скинув этого хлопчика. Нечто он занырылся, гляньте. И что ты стоишь так? Не стой. О, добре. Де гэта? Тут кропка эвакуацыі, вось яна. Дарэчы, усім гульцам, якія гуляюць, я не разумею, чаму вы, калі справа даходзіць да гэтага этапу, усе пачынаюць штурхацца, неяк перашкаджаць, бо за гэта ж атрымліваюць усе невялікую колькасць балаў. Дурніца нейкая. Бо калі ўсе эвакуююцца, усе ж дастануць больш балаў, так, за праходжанне гэтага этапу. Але не, усе штурхаюцца неяк так трапна, ведаеце, не даючы нікому заехаць у гэты жоўты круг. Ну, я яшчэ разумею, калі, як, напрыклад, учора было, што трэба было настраляць 130 разоў, то, канешне, гэта выгодна, каб стрэляць у гэты жоўты круг, так, і там патрапіць адразу у 5-4 гульцоў, але так, адзін на однага, ну, гэта толькі прынесе што цябе, што тваім супроціўнікам менш ачкоў. А што гэта рабіць? Хайдзі сюды. Гаўнюк падкраўся ззаду. Я табе зараз.
Ну что ты таки ужак? Стой, не шевелися. На. Хочай, хочай, хочай. Вот ты говно, на. На тобі. Ой. Слухайте, не заўважу сярод задач гэтых, ці там ёсць дастаўка, заданне па дастаўцы гэтага скепкаў гэтых, якія тут паяўляюцца. Атрымалася. Ты паглядзі на яго, га? Глядзі на гэта. Ляціць. Ляціць як вольны птах. Ну. Паскуда, ты будзеш так далей гэта рабіць? Ты паглядзі на яго. Ну что за люди? Дай погулять трошки, а? Не, ну не даст он ніколі. Броу. Полетел куда? О, треба виключити музику гульнявую, бо перешкоджає трохи. Що за поворот? І все тут. Вортекс, добре. Вортекс, гада добре. Ой. Я что, не туда глядел? Тише. Где-то пожить гэты вортекс. Хіба что тут и... Еть. Ах, я дурень. Не, ну нікого не знищу, ну як так? Я ж так старався. Упс. Что ты сюда приехал? Ну? Говно. Упс. Хе-хе. Добре. Ой, другі так. Неблаго атрымалася. Бум. Третій. Ось гэта да. 3 рази ура. Так, а где зона? То один скепок у меня есть. Ще 2. Разворот. Не, ну ёб твою налево, ага.
Я ж поспел натиснуть. А яно не затрымала мяне, ды просто кинула ў пропасть. Говно справа. На, ты посраться. Где ты тут? Зачем тут? Ух. О, не знищив нікого. Ех. А ось ще 3. Пойдем зберемо їх. Зона уже дошла. А, ну все. Хіба що это все. Где это желто? Вот сюда, господи. Еще проблема побачить ведь. Ну что ты свои в очи залился, что? Все прогати, кажу. Навошта яны гэта робяць? То мне абгрунтуе неяк. Ай, другое место только. Ой, дурница. Вероятно, дурный гэта рэжым. Так, 15 разоў выкарыстаць падвію. Гэта 15 разоў трэба ўжыць гэтае гаўно. Спецыяльную зброю. Што там па ўхору? Ай, божухна. Ну такое себе. Чай бескончить довернуться до звычайных танков. Ну что, открываем поляванием на специальную сброю. Так, ось она. Там некий прыжок. Скок, прыжок. Не трапил, не трапил. Ля-ля-ля, ля-ля-ля. Одразу ж використовуємо. Шмаляем некуда. И едем за наступной зброей специальной. Эй, хлопче. Успокойся. Все, нема ніякої зброї больше. Так. Добро, поехали. 3, 2, 1. А, там аскепак. Смешно отрималося гэта зробити. Зброя. Не руш. Отпомстил, добре. Отпомстил. Так, худшей. Это скепки. Это все скепки. А где зброя специальная? Вот зброю уже позбирали. Там нечто светлое.
Чапися. А, не, это скала на солнце. Ах. Зараз бадяться тут як дурню нікому. Отчепися, кажу. Сколько столь взялось тут, а? Ну а вон, что сами лечите? Напишите там у комментариях мне, в чатику. І ось гэтый режим падабаецца вам гэты вот мітуснёй нейкай безглуздай. О! Чекаем. Что у нас? Троечка. Так. Разворот. Не чапай. Вортекс мой. Хто там трапився ж таки в это вортекс? Все, нема. Ой. Шанцевало йому, що у скалу писався. О, сколько вас тут? Не руш. Что? Гляди на его. Так, это третий этап. Зараз буде еще четвертый. Да, побачення. Глянь, який хитрий, а? Дзе гэтая суперзброя, ну... Хто ўжо ехаць узад уперад, отвали. Дзе суперзброя? О-о-о! Физика на грани фантастики. Просто на мяжи, я бы сказал. Пум. Аккурат у твар. Ну куди? Я ж ще не здав. Паскуда. Добре, четвертый этап. Все, где там зона эвакуации? Все в дупу. Где тут? Знал тут. Ой, боже, ну что это робится с этими пидорасами? Вас черти драли, пидорасы. Кожный раз одно и то же. Что еще 8 разов, ёл.
Это уже подвешиваю. Мостик. Time to test other people's rovers with the gravity vortex. Getting ready to collect fragments. Bring them to the map zone Oh. while I'm making a flyby. Бачу супер зброю. Дочекайся, коли ласочка. Ну, я тобі зараз дам. Давай не трепай меня. Я только зброю збираю. Где там? Все? Скончилось? Прыжок. Оп. Я его не знешу так и не упал. Ладно, так, что мы будем робить, покуль нема суперзброї? Ай. Але ж толкотня яка по науку. Що це було? Що це зараз було, куди я стрелю? Оп. В этой метусине навод The fragments are трималася нічого зробити. I'll take them to the ship now. Now, try to pick up some nice О, green ось воно. Єсть. Approaching the Так. rover's position. Take Іди the сюди. fragments into the map zone. Іди сюди. І ви так само. Ну. А, все. Удалось только две взять. My darling antimatter. Welcome back to where you belong. Эх, холера. Rover back. Get ready. Где суперзброя? Три, два, один, ну, Не трималось. Хо-хо! Випадково так трапив усю. Що, ще одного? Я монстр. Fragments beamed up. I'm off to the Enterprise. Я ще одного. Time to test other people's rovers with the gravity vortex. Я суперзброя. Не чіпай, ну. Де сюди? Getting ready to collect fragments. Bring them to the map zone while I'm making a flyby. Єть. Добре. О, забрали. А куди я тут з ними бодався? Я ти забрав прыжок. Як гэта заёбвае, калі ты вымушаны вось так катацца невядома для чаго. Каб атрымаць там якую ці ў сраку.
Повнюки. She couldn't take it. Hang on a wee minute. Хочей. Добре. Now for the last stretch. Give me some more fragments, will you? Добре. Ай-яй-яй. Там Вортекс есть. Ні, не чапай Вортекс. Я тобі зараз. Один вылетел, другие. Хотя хоть что-нибудь. Пошли оттуда, что вы тусуетесь тут? Есть. Такой. We engineers call peak performance. Ой, дурной режим, просто невероятное нечто. Bloody hell. What's going on? The object's energy levels are off the scale. Все, як завсёди там. Поехали туди. Everyone get your rover into the zone and stay there. Один одному не дають. I'm losing the transporter lock. Just a few seconds left. Ой. Так, змініть звук, музику. Couldn't maintain the lock on the rover. That's a loss. Так, коли не помиляюся 5 разів, вдалося вже суперзброю, тому зосталося... Нарешті виконав. Нарешті. Добре, і у хора, перший уровень так само. Ну, вірогодно, завтра вже закриємо гэты режим, і я больш тут не з'явлюся. Добре. Кезерські ми здимаємо, як завсёди, на шляху до Т-57 Heavy. До Т-92 колесники ці коловики, як правильно назвати, хай сам собі вирішає. ЦСК і ОДС. Говно з говна, але хай буде. Погнали. Треба резерву включити, каб больше досвіду отримувати. Так, ну что, на середину, так, хіба що тільки з правого боку ми під'їдемо до середини, а потім допомагати будемо тяжиком. Коли що, упадем у озеро, или по версии, не поедем тут унизе, куда я гляджу. Поедем у центр, можливо когось подловим. До речі, 2 дні тому гуляв, так, у Зорочки, просто не пам'ятаю вечора ці де. Отрималося так з одного барабану зробити 4 фраги. Такий був екшон, як у вестерні. Так, Т-54 вже проїхав. Это дрянное, что ты сюда едешь. О, вот это отстрел. М103, на во что ты тут? На во что ты тут, откажи мне. Что ты тут забылся? Эвик упал на воду. А Лера тебя берет. Ай-яй-яй, ай-яй-яй. Тут Хевик и стандарт. Стандарт был, я б еще поехал.
Что робить? Да, суперконь. 705, 705 я нават не проб'ю. У меня не хапае пакуль што прабою і пушка яшчэ базовая, не топовая. Калі б быў бы толькі суперконь, стае наш, гэта было б добра. Калі тут 705, то гэта не такое. Так, там Тартуйс прыехаў, трэба на акумулі перазараджацца. У цэнтры Тартуйс, агулам у цэнтры гално нейкае дзеяць, трэба развірачвацца. 4 танкі супротивнікаў. Тут наши вытрымаюць, але цэнтр, конечно, трэба неяк помагчы. Не разумею, дзе ён там. Ага, яны яшчэ за рогам. Яны не будуць выходзіць. Так, ужо -1. Так, добра. Эй! Перазараджаюсь. Трэба дапамогі запросіць. «12 секунд». «4, 2, 1». Курва ты. Куди ти приїхав, блять? Але ж дурні ніякі. Ну навошта ти гэта зрабіў, придурак? Одну тыку атрымаў. Добра, што яшчэ толькі одну тыку атрымаў. Тут у іх суперконь. Оу. Где он там ховается? Заехал за рог. Он заехал за рог. Ну, гэта я покинули суперконя, и он один там... Не один. Базаха. Базах. Люди. Вот он же хпшек немає. Кого-то помогает. Треба неяк низом стандарта выразить. Тут говнюк наробить там шкоды. Зауважиться? Нет. Зауважу. Ну что это такое? И он 2 по мне стрелил, 1 по 113-му и... Добро. И стандарт сбрили. Вот он перекинем на БВ. А что у нас? А у нас ничего не засталось. Т-92 нема, 261 нема. Більше що нема. Это вниз поехали отдаваться, но... Себе. Мало настрелу. Конечно, не удалось никого подхопить, подловить, я в них буду стану стрелять. Ну куди ти попадаєш?
2 з 4. Ой, нехай так і буде. І гэтага мне выстачыць. 12, 10. Бум, готовы. Напишите, калі ласку, падабаецца вам музыка ці не? Ёсць першая зорка. Сядаем на гаўняка. Зараз будзем раз на 30 секунд. О, обижать народ. О, любимая карта на арте. Угу. Где-то стать. 38 секунд. Ёшки-матрешки. Гэта КД. 38 секунд. То спочатку... Да, якое там спочатку? Пакуль я перазараджуся, то ўжо і цэнтр будзе трымацца. Цэнтр, толькі цэнтр. Стоять. Калі што сюды будзем кідаць. Паглядзі, нікога няма. Вось гэта нумар. Вось гэта нумар. Нечакана. Я такой тактыкі яшчэ не бачыў. Давай, подъезжай, Бизон. Лови подарунок. Конечно, не трапил. А куда яшчэ раз у 38 секунд трапляць? Гэта толькі ў кучу смецця нейкага. Наши в центр не поехали, а гэтыя город не поехали. Ну, як гулять будем? Дарэчы, гэтага не бачно, но не бачно. И тут можно страдать. Какая дурная позиция у меня там. Только сюда могут траплять, и все. Не подобается и нам. Что тут можно еще сделать? Сюда стать. Буду сюда траплять. Ну так. Вот. Тут уже лепш. Уже лепш. Уже нечто может быть. Что наши с левого боку сюда не подходит никто. Так бы его светили перманентно. Улови. Еее. 305. Хоть нечто. Полезен еще раз. Коли не помыляюсь, это уже третье оглушение для его. Мысли же нет. Так, а к этому хлопчику нечто перепаде, а ничего. Тобок только два танки я могу не целить. Оглушение. Так, недзе тут стоит артовод. Недзе тут. Было подобно, что ось тут вон. Или може недзе тут, где я простреливаю. Давай.
Why you presenting games? I don't wanna play. I've been on my grind, I just wanna lay down with you. Spark a doobie, hit the town with you. Life is complicated. Где ты есть? Ну, стреляй. Тебе ж когда уже прошло? 8. Не. Только не кажи, что ты переезжаешь. Куда ты поехал? Бля, какая дурная позиция для арты тут. А ніде немагчыма. Так, окно. О, ось тут буде добре мне. Глядzi, 30 танк. О, дурніки. Висунувся і отримав одразу. Давай еще, ну. Давай. Не соромейся, ну. Проверь, як там справа. Эх, это уже не выходит. Только сюда. Застался. О, добре. Стой, не шевелись. Ось як гэта? Я ж не трапіў яго, але 335. Таму я трапіў у бачыну 305 адняў, а гэтаму не трапіў 335. Гэтая гульня не перастае здзіўляць. Гэта не падстаўляецца больш, а гэта, канешне, будзе, бо яму няма як страляць. А што у нас тут? 130 ПМ. Ось тут. Ага. Ну. Ротер. Тут наши отлетели. Приймай його. Трошки правее полетел. И он навіть не светит его, ну ты дурница что? Ай, 611. А где это? А, передатчики мы выбили. Мы все зникли. Что робить? Нема чого робити більше, тільки сюди треба стріляти. 3, 2, почекай, зараз ведуся. Как хотел, не трапил на вот. Все. Вся хуйня. Что тут еще робить? Тут сховатися у кусти. Та чекати, як прийдуть КТшки. Звестися сюди. Зробити опошний стріл. Усьо. На жаль, не забрал. Ну давай. Ой-ой-ой. Бедненький ты мой, на 130 ПМ не трапил арту. А чому його не пробив? 2 хп засталося йому. Ай-яй-яй, гэта гульня? Яшчэ один раз доказываю то, что калі тебе присуджено проиграть, ты проиграешь. Конечно, можешь штосьці зрабіць. І у таких статистів, як Клумба ці Бізорк, нешта атрымаецца. Але не, ты сярэдні гулец. Тебе нельга. Тебе нельга.
Так, станем где тут у кусты. Болтеха нас засветила. А мы потрошки себе настроили. Ну-ка. Так, ці можем мы сюда звестися. Воу-воу-воу-воу-воу, куда ты поехал? Так, где это камень? Ага, ось тут он. На, лови. Добро едешь, 50 ТП. Добро едешь. Не, стой там на месте. Я тебе раз у 38 секунд буду подарунки слать. Только не забывайся отбирать их. Подарунки добрые, смачные. Теплые, я б навіть сказав. Гарячі. Бурасик. Чакай, 9 секунд. Бум, прийняв. 5, 4, 3, 2, 1. Пішов. І... О, як добре, прийняв бортом. Який удячний. Який удячний, так. Прийняв бортом. Ти, Брасик, стой. 25 секунд ще. Стой, не шевелися. Я і тобі дошлю. Щоб ти на фулку прийняв. Ой, дороженький мой. Это недобрый знак. 6 секунд, 5, 4, живи, 3, 2, 1. Ах ты, курва, ты лянь. Захамовал. Амаль склонился и поехал назад. Ай-яй-яй. Тебя черти драли, ось так. Тут двое. Ой, 20 секунд, хлопцы, чекайте. Чекайте 20 секунд. Тут вас ніхто не висвітить, наші вже подохли. Лукаху треба брати. 5, 4, 3, 2, 1. Стой. Лови. Приймай подарунок. 400. Поглядіться знову же. Больш бронірований танк і больш альфа пролетає до його на 50 ТП. 272 у Бартіну. Гэтаму у Бартіну прилетело 418. Что гэта такое? Як гэта называется? Так, добре, тут уже нікого не буде, треба тут весвестися, каб трошки допомогти гэтым хлопцам. Так, Тернваген, не, по Тернвагену я не достану. Тому, достаю. 6 секунд, чекай. 4, 2, 1. Полетело. Ну, Сомо, стой. Только оглушение. Только оглушение. Стоять. Черевотер, чекай. Т-60. До речі, вчора ось гэта новий танк. Т-60. А Т-60 я ніяк розібрав. На МБТ був. Так? Можливо, ну, МБТ 8 уровня, гэта так само 8 уровня. Але я його розібрав на МБТ. Это не было так тяжко зробити. Ой, добре стоїш. Не отъезжай, не отъезжай, не отъезжай, не-не-не. Чакай. Ёсть. 2-4-4.
І там зайшов ще вистріл. Добре. Чекай, зараз заберу його. «15, 14, 13. Куда ты поехал? Ну... 5. Ой, дурень. Так. Ось тут я ще буду. Стой, 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 стой. Ай, паскудство. Только трапить, только трапить. Не трапил. Так, коли що, сушка. Сушка, треба святить. Чуєш? Я сюди зведений, но потрібна допомога. Ну, конечно, не помогу. А що робити ще? Бо 9-11 лік. Треба ніяк тягнути это все. Чекай, 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 чекай. 3, 2, 1. На тебе на 200. А маль что 200. Так, ён яшчэ мяне не засветіць. Тым больш я ў кустах. Чарёцер, чакай, родненькі. ВВХ табе не дапамагае, на жаль. Ездзіць недзе. Давай, дороженьки, давай, давай, чарёцер. Высвети его только. Прошу тебя. Ваха поехала светить хиба что. Слушка, дурная ты. Что ты наробила? Ай, бля. Ну вот и все. Ну и этот дурень поехал. Ну давай на Сому, конечно. Лететь ты не будешь, конечно же. Угу. Сома уедет. Зводжуся. Сома, блядь. Что ради этой дураня? Так. Тут треба вже і к самому. Так, ось 3 танки. Лора, можливо, з'явиться тут недзе. Бам. Йому достатково одного стрела тільки. Ой, нема світу, нема нічого. Один дурень не світив, стояв недзе там. До яго лодка під'їхала у притик. Нехай так буде. А другий поїхав недзе сам собі. 5. Знищить 10 одинок. О, третій бой на арте. Ну такое себе, ведаете. Так. Поедем направо, сховаемся там у траву. Мне? Ты мне будешь допомагать? Я вот эту линию буду простреливать. А чем ты мне допоможешь?
Поехали кустодротить. Довольно много шмат танков едет на левый фланг у них. У нас 50 на 50 ніяк розбилися. Так, розворот. РХМ треба. Трошки пощекотати. Треба засвіт. І йость! Трапляння, добре. Добре, Мантикора. Я могла ніяк акуратні згулять. Воу-воу-воу-воу-воу, не подставляйся. Не прострелюй, ніяк його не дост... О, добре, ні, не туди. Сюди ніяк, так. Добре, сюди ставай. Куди ти виїжджаєш так далеко? Господи, що ти робиш? Спровокував. Добре. Так, там Тартойс. Тартойс не де тут був, так? Є третім. Там наші зайняли позицію. Так, потрібно і капають. Добре. Воу. Який подарунок. Курва, кап ти, блядь, ложкою всю своє життя їв. Паскудство. Як ось гэта мені не подобається, коли ти повністю був зведений, а ён летить у який-небудь край, куди зусім ці не проб'єть і нанесе мінімальну шкоду. Упал на кусок. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Стой на месте. 139. 139 это, конечно, не то, чего я хотел. Треба на больш пробивные фугаси, бляха, 180. І тут нікого нема уже. Так, это опошні стріли, треба тікати. Так. 8. Ну давай, блядь, 11. Ні, треба вже тікати. Вже не кацюль. Бля, я не здолю. Слухайте, уже все. Я навіть не поспею сюда заехать. Бо гэты обоз решил все просрали. Весь фланг. Весь фланг. Мантикора нечто там насветить. СТРВ, можливо, нечто насветить. Бля, ну что это такое? Что за засветы? Бля, ну як это? Паскудство, натуральное паскудство. Ну что яно светить, Ой. Манта ты долбоёбина. Ось нема інших слов для тебе. Вот. Просто. Копаю злости на этого долбоёба. Светить он стал. Кому ты светишь там? Где ты светишь? Под самым носом убачил только. Идиотно. Мапа не та, яку я б хотів на гэтым танке атрымаць зараз, але што тут ужо
Ой. Что, шаленый геймплей? Поехали кататься на полной хуткости. До речі, гэтыя колы, які мне таксама не особо падабаюцца. Ніякі карта, канешне. Але ведаеце, арта ёсць на такая, больш-менш, як, напрыклад, ГВ. Гаўняшак гэтых. ГВ Пантэра асабліва. Такая, дамінуе. А вось гэтая, канешне, у іх неадэкватная дакладнасць стрэлу. Гэта... Я уяўляю, як гэта раздражняе, калі ён на поўнай хуткасці стрэліць і трапляе, куды яму трэба. Добре погуляли. Не хочу я на М40 садиться зараз. I fell where my demons dwell. My own little nightmare, I call it hell. Oh well, it's time to get back up, climbing and climbing. I'm done with this road. АСка. Конечно ж, едем на зеленку. З нашей башни нема что робить у городе. Але дзе стаць? Ну, на гэтым плазе ёсць толькі одна позиция, дзе я могу стаць. Дефолтные куюх хмызы. А тут будем потрошки настрэльваць. Мажліва, калі ад'едзе ЛТшка праціўнікаў, то мы ў такім разе сможем пад'ехаць у яму, якая там под мостом знаходзіцца. Але пачнем з хмызоў. Третья уже на подъезде. Мантикора едет в центр. Ебр засветил. Кружка 907. Да. Я на своем редване их навод не поцарапаю. Так, ебру треба было валить оттуль, а не затребливаться. Он же сгубил больше за полову хп своих. БЗХ там за меня. И он не засветил меня, ягода. Это у тебя такие огляд дурные? Вау. 3, 2, 1, стрел. Угу. Вот уже КС-ка подъехала. Зараз її засвітить. Ну-ка, 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 фулова є на ціні. Тут нема нікого. Я не помиляюся. Вау! Супротивник город атакує. Мальовими такими сродками. Треба ламати наш план. О, нормально, 3 семерочки. Конечно, гэта паскудь мне башню праб'е. Але ён ступае. Он едзе за гэты схіл. О, только не кажи, што ён на мяне зараз будзе глядзець.
Можна і звичайну ББшку. Куди він поїхав? Що за гульця? І тільки погляді на гэта. 121 чекай. Не губля хпшки, 550 усе ж таки засталося. Переключаемся. Оборонить базу. Не трапил. 8 секунд, не хватит. 6. Ой, який ти. Знал поражение. Хіба що 5-е уряд. Зараз хочки всі ще від'їдемо. Там так само нічого не буде доброго, коли не помиляюся. Угу. Не кепсько, неблаго отправляється. На этой карте арта себе почуває вельми добре. Конечно ж, будем откидывать гору. Только откуда, напевно, сюди поеду, ось куди гляжу. Ось тут устану за деревами і там буду накидувати. Хто їх якось ТЛТ? Єва. Угу. Малинка і Єлочка 90. Глядишь ты. Згадал, что там Ева поедет. Вот так. Так, чекай, зараз зводуся. 7, 4, 3, 2, 1. До побачення. Ай, зараз траплю. Не трапив. Так, гору нечто у наші едуть занадто марудно. Вже 40 секунд бою пройшло, і ми тільки до мене доїхали. Дванадцать, 10, 8, 5, 4, 3, 2, 1. И лови. Нема. Добре. Переводимся на гору. Громотить як на вулиці. Зараз буде дощик. Так, СТшка тут чекає. Это ничто. Давай, тяжиков. Засвіт тяжиков, ну. Я не повинен вже тут нагородити. Наші ж вельми марудно їхали. О,
Ну, який ти непонятливий, гля. О, чекай. Нормальово, 361. По спине. АМБТ, шаленый АМБТ. Нема что тут и казать. Раз, два, ну... Вот и только сунуться. Братка, чекай, бо у меня еще КД. 10, 9. Ну, сейвиться ты не умеешь. Это уже факт. Отъедешь ты у нас. О. 3, 1, 0. Ось так, ну. Йось, 372. Давайте, хлопцы. Тримайтесь там. Та вверх подъехать. 130. Так, на горище у нас не перевага, у нас недовага. 12 секунд. Еще 12 секунд терпите. 8, 7, 4, 3, 2, 1. Лови. -1. Так, Лёва не. АМБТ так. Треба АМБТ 53 ТП. АВ5 з'їхав вниз. Мне 24 секунды, 20. 18. 110 ник. Зробив дурницу невероятно. Лёва. Давай, Лёва, коли так. Ты не пробиваешь. 5, 4, 3, 2, 1. 311. Это кепско. Быстрете. Да ты едешь, Истрати. Ты ж подохнешь. 20. Ну, не сдыхай, коля, в 20 секунд, коля, ласточка. А то мне фражек не достанется. О, добро. 2, 8, 2. Уко. Курва, ты не гулять не умеешь, ну. Так. 1. Так. Jeszcze нужен стрел. No. Есть. Другий фраг. Добре. Льова засвятився, але у мене не ЯКД. Нема набою зараз. 20 секунд, коли ласочка, поживи ще. Не будь говнюком, поживи ще 16 секунд. 14 уже. 2, 1, 10. 8. Не. БТ подох. Брасик, давай. Куди ти поїхав? Ну куди ти поїхав? О-хо-хо! 3 фраги, добре. Та ні, ти поздновато. Нарешті ми завершили арту. Почки спродули. Ну, я ж казав, що 5 поразок. Завар. Ну, такое собі. Кто там Буля пишет?
Пад Гандона чую. Так. Ці ёсць сэнс ехаць у хмызы ў цэнтры. Няма, бо агляду няма. Трэба неяк інакш на гэтым танку гуляць. Трэба перахапіць будзе яго на ЛТ. Мы проста поедзем па левым баку гэтага схілу, сюды ў хаты, разворот і назад сюды. Калі не памыляюсь, іх прастрэлу тут няма за гэтых хацінаў. Я па-за гэтым схілам яшчэ неяк пажыву. Паехалі. І, мажліва, мы засвецім. А вы, хлопцы, звядзіцеся, калі ласачка. Будьце такія ласкавыя, каб адстраляць нармалёва так. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Где ЛТХ? Вот она. Нет, не она. А, не трапил, не трапил. Ну не, ну не. Ну, их ЛТХ не поехал отсюда. Ну и добро. Зараз организуем двубой. Папа. Перший двой закончился в мою пользу. О, на мою користь. Ну что? Паскуды. 2 стрела трапили, ля. Вот две так трапились. Хоп. Назад. Что яшчэ мы будем тут робить? Отстрела няма. Эй! Что ты себе дозволяешь? Хе-хе-хе. Ну и ладно. 2 фраги. Я 1 фраги настреливал тут. И такое, добро. Сподіваюсь, я не выиграю эту гульню. А мы поедем далее. Бо нема чого тут кататься, чекать этого коловика. Хай ніяк сам собі. КС-ка. КС-ка. Калі выкачал топ, ведаеце, трошки такое моё меркаванне бім трохи паднялося. Бо калі утопія, то яшчэ можна згуляць у ім нармалёва. Вось. Але цалкам такі сабе танк. Вот зараз супер десяток і толькі голду хіба што зараджаць. Можа ў таких воронках нешта і удаецца страляць. Хаця ў 2000 якіх.
Jedzie, moja połowa. Ей-ей-ей-ей-ей-ей. Ну і хуткасць, конечно, у КС-кі, яна такая собі. Я чамусьці лічыў раней, што яно неяк хутчэйшае. А то 50 км на гадзіну, ну такое. Калі было 60, то лепей было б, конечно, але не фантастычна. Так. Вот. М60 уже приехал на рандеву. Ой-ой-ой, ну что гэта твар себе дазваляе? Как цябе чэрці бралі, иш? Отпомсціў. Глядзі на гэтае гаўно, ну. Няўжо ты яго не бачыў? Там кобра яшчэ выставілася. Блять, нават ніхто не трапіць. Я не могу з ім канфліктаваць. Ребека, допоможи, ну. Засвети. Добре, треба ламати тяжей. Ага. Бата уже зламали, треба їхати далі. Що таке? Чого соромишся? Треба їхати, збивати усіх, ну. $397. Табе нема ніякіх іншых стрэлаў, толькі па мне. Гаўнюк. Столькі танкаў тут ездзіць, і ён па мне шмаляе. Знайшоў сабе маленькага. На, жуй. До побачення. Але не мой фраг. На жаль. Конечно, я зум неадекватно повеличу. Кто там еще? Леопард, Центурион. Центуриона хіба я не пробью. Треба мне тут подъехать. 8 тут. Центурион меня захватил. Сука. Так и ведал. Так и ведал, что это говно меня подстрелить. Але павінна тут выйграць. Очки з перамога. Засталіся Удыс і КС-ка.
Так, Удес. Дзе магу я на ім згуляць тут на гэтай мапе? Трэба неяк па цэнтру паджацца да правага фланга. Трэба ехаць вось сюды. Вось сюды, мажліва, я перахаплю нават Алтеху. Тым болей я ў топе, і мяне не павінны прабіваць усе каму заўгодна. Я і Алтеху змагу танкануць. Калі яна паедзе, канешне, гэтым флангам. Калі падажмуся, то можна будзе там навесці трохі шораху. Трэба так, акуратна па кусціках. Як кажуць, дробнымі перабежкамі. Што ты сабе дазваляеш? Ну ты паглядзі на гэтае, а? Ён яшчэ з дзве... Ну... Не... Ебаная гульня за сваім лагам. Як гэта разумець? Ну гэта ўжо страляніна гаўно. Аўто гаўно. Дзе, блядь? Што там зачапілася? Ну, Алтеху мы перахапілі, канешне, але вось танкануць усіх мне не атрымалася. Нага. Усіх танкануць не атрымалася, таму нешта прыдумляць новае, бо хп у мне не засталося. Трэба неяк з цэнтру дапамагчы тым, хто ён што, аддаліўся, што... Ну... Бесіць. І ўсё, яго не бачна, ніхто яго не будзе выпушваць. Добра. Гэтыя двое дзе. Так, гэты ўжо шотны. Тут недзе ВТУ яшчэ ёсць. Як бы яго подловіць? Так, ад'язджай, добра, ад'язджаеш. Добра, едь, не саромейся. Ось гэта камандная праца. Ось гэта добра выйшла. Трэба было, конечно, не чакаць, а ад'язджаць. Дурны паступак. Так, 10 фрагаў, але мы будзем гуляць на МБТ. Каб не марнаваць срэбра. Каб не пайсці ў мінус. Так. Тут мы... О, тут можна у центр... Хотя... За семерками у центра ДПМ не хопіць. Треба як на хамяку. У центр, а потім
допомагати уже по ситуації, ці у центр, ці у тяжі. Ці з техом. Ну и что ты робишь, елка? ТТБ, ел, конечно, странное робить. Вы хотим поглядите на это. Елка увогуле поехала на фланг ТТ. Знову тут хтось стоїть уже. Не потрапил. Так, вылазь. Вылазь. О, добро. Блять, я не дочекался, как зародился. Другий снаряд. Конечно, АМБТ этим марудным заряджанням набою он так не додає упевненості. Попасти може. Лиш топоти. Вылазь, 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 чего ты? Ну? Тебе что, все равно? Давай, подставься. Так, треба на СТ їхати вам. Бо СТшки скончилися. Батчат. Зовсім не зірає батчат тут. У їх ще не світилися лор, Т-34-3, РХМ, Скорпіон. Так, по мне откидали Скорпион, АМБТ. И в это не трапил. Так, Т-34-3. 2 шота упитал, добре. РХМ и Скорпион и АМБТ. Тобто там АМБТ, Скорпион и Лора. Бакчата уже знищили, тому это все, что сидят там на версии. Нема сумніву. Ну что ты муц? Так, яны пересловаліся, каб збараніць свою базу і падыхаюць. Вот такое. Так, і где там Скорпіон? Так, Скорпіон яшчэ жывы. Угу, амаль што жывы. Так, добре. Яшчэ жывуць, на трогу выехаў АМБТ.
О, ён по той бок схіла. Видається такое собі. Другий фраг. Так, гэта МБТ, не, тут не трэба. Так, яшчэ 8. Так, яшчэ 2 фрагі засталося. 2 забойства і можна закрываць танкі на сёння. То 2 хвіліни вже стрим ідзе. Граженькі мої, калі што, подписывайтеся, бо зараз сам з сабой размаўляю, а так бы размаўляў з вами на што-небудзь цікавае ці хвалюючае. Можліва, у вас ёсць нейкія пытанні, то калі ласка звяртайся ў каментарах. І, канешне ж, подписывайтеся і далучайцеся да стрыму, бо так будзе весялей. Ой, затрандзеўся і трэба ехаць направа, ёлачка не едзе. Але едзе Лінкс, можліва, дапаможа і штосьці заўважыць там. Вай, не едь сюды. Еще 5 секунд. Ну, отъехал. Куди ти їдеш? Тебе ж заб'ють. Нас тайп чомусь тут став, хоча йому ліпі було їхати в город. Т-44 у позиції, це добре, Паттон його прикриває з Скорпіоном. Ну, притаюся ніяк, стаюся назад, акурат як я. Так. Что ж тут робить? Бурасик у нас некий такие сарамливый. Там еще одно ЛТ есть. Конечно, мне треба робить. Треба ніяк допомогти тяжикам. Или я? Як гэта лепей зрабіць? І паехаць до Лінкса? Слухай, можливо. Вось гэтая ідэя мне так больш падабаецца, ведаеце? Не трапіў, но Бурасик его трапіў 2 разы. Добра. Зараз ён насмелее і поедзе. А я його здобуду. Здоров. 381. Як тебе? Шапатак. Раз, два. Шапатак. Осторожно. Небезпечно. Шапатак, гэта табе не абы што.
Ну все. До побачення тобі ж так. Було б неблаго ще, конечно, і леопарда засвітити, але... Ну, ми тут виграємо. Тут інших опцій нема. Стрелю на 144 аж настрелю. Вой, что ты себе дозволяешь? Не бачу, это шарфутюр. Шарфутюр. Ні, леопарда треба. Підсвітіть трошки. Так, город хіба що програє. 780, ну это один стрел от шарфутюра леопарда. Так я не хочу. Опс. Это паскудь не тут. Это паскудь не тут шифруется. Ну, привітання тобі. Добре. Добре, забрали, але ніяк довго забирали його. Так. Зробимо нечто корисне, брасика нема вже. Так. Там сушка. Ось там. Я в засвете? Нет. В засвете. В засвете. Шарфутюр минус. Дві арти зосталося. Добре. Ну что это такое? Ваншот. И все. Ну шкода Т-56 затородился. Других подобрали. А могли бы уже скончить. Так, уже компанию. Вот такое. Давай, Одес, ну. Опошний раз. Опошний бой. Так. Встречный бой. А тому мы едем налево. Что еще робить?
хіба што гэта памылка ТВП. Тут нас толькі трое. Не-не-не-не-не, давай назад. Чуеш? Нас тут двое, нават я б сказаў 2,5. Два 7-7, ну... Треба на голду перасці. Добре, трапів. Перший трапів. Ну я ще раз, трошки. Але трошки далі давай. Ну... Удес, на жаль, не володає такой докладністю стрелу, як інші танки. 410. Так, 2,77, ну-ка. Подставься 2,77. Да ёб твою налево, звядзіся нормалёва. Сто 15. На. На jeszcze. А teraz 306... Я не розумію, що за альфою? А, 390. Боже, ну чому я вирішив, що мені 400... Іди у дупу, блядь. Ёбаная гульня. Я так нельга робить. Добре. Едуть один, другий, третій. Ёсть. Можна вертатися назад. Так, ёсть. Добре, добре. Два фраги ёсць. Усё, ён астатні мы перамаглі. І астатнюю зорачку мы забралі таксама сёння. Нарэшце. Нарэшце ўсё атрымалася. 3300 было настрэляна, агулам 4000. Няблага. Няблага выйшла. Я думаў, што мы зробім горш в гэтым баі. Шарик, доганяй. Бум. Ну все, нарешті. Так, добре. Амаль 2 гадзіны прайшло спачатку стрыма. Многа, але гэта хіба што толькі з-за
нашага спецыяльнага рэжыму. І уціскаем застасаваць апошні рэзерв на X5. Мы нават другія ў спісе. Добра. То у нас засталося тут толькі 213 тысяч всего нічога. Вы не падумайце нешта. О, 160 і 150. О, на наступным стрыме мы купім C63. І зменім нарэшце і будзем прокачваць дзесятку да топового ўзроўню з дадатковымі налаштаванні. Забыўся, як налаштаванне на беларускай. Такім чынам з танкамі на сёння ўсё. Заўтра я так мрою сабе. Мы скончым наш спецрэжым, мы скончым CS-ку. Так, ці CS-ку, як каму заўгодна. Паздымаем трошкі зорак і перайдзем хуценька да нашых цягачоў у ETS, і гэтая гульня прыносіць толькі пазітыўныя эмоцыі, што не можа не радаваць. Добра, дзякую усім, хто прагледзеў, хто далучыўся да гэтага стрыма, хто прагледзеў гэты стрым у запісы. Спадзяюся, што вы паставіце свае падабаечкі, подпишитесь на канал. Кожны дзень паспрабую, кожны працоўны дзень паспрабую стрыміць ад 10 там до 14 гадзіны штодня. Калі у вас атрымліваецца, конечно ж, далучайцеся, нешта абмяркуем, усё, што вам набалела, ці вы хацеце гэтым падзяліцца, то з радасцю вас чакаю ў сваім чаце. Вось, канешне, падтрымлівайце вольных беларусаў, падтрымлівайце Украіну. Разам мы пераможам. Усім добрага дня. Мажліва, сёння яшчэ сустрэнемся у ETS другім. Трошкі пазней, трэба адпачыць. Да пабачэння усім.